želim da vam čestitam ovaj veliki jubilej koji danas obeležavamo i namjerno kažem obeležavamo jer ovaj jubilej tu smo 30 godina od samostalnog počinjanja delatnosti zaštite spomenika kulture na teritoriji celog Južnog Banata je za vas velika stvar, ali i stvar od izuzetnog značaja i veoma velika stvar za sve nas ovde koji živimo na teritoriji Južnog Banata. I ovo je moment u kome svi mi treba da se osvrnemo i pogledamo i čujemo šta je ono što vi svi svakog dana svojim marljivim radom i nesebično davajući sebe radite kako bi sačuvali bogato kulturno nasleđe koje je ovde na teritoriji Južnog Banata i srca vam hvala na svemu tome što radite i želim vam da trajete još dugi niz godina, a mi ćemo se truditi da vam dajemo podršku onako kako zaslužujete. Moram da se osvrnem i da se zahvalim predstavnicima republičkih institucija, Ministarstva kulture, Republičkom zavodu za zaštitu spomenika, bez čije podrške i pomoći ne bismo mogli da realizujemo sve ono što vi radite i hvala vam na svemu tome, jer zaista zajednički će ovim putem činimo velike stvari na očuvanju našeg bogatog kulturnog nasleđa koje nam je od neprocenjivog značaja. Još jednom vam čestitam jubilej 30 godina od samostalnog počinjenja delatnosti, a vama, dragi gosti, želim da uživate u izložbi koje su naše kolege iz Zavoda za zaštitu spomenika pripremile za nas danas, da je pogledamo svi, koristimo ovu priliku da proglasim izložbu otvorenu. Hvala vam.